kaže, ovo su ključevi od vaših kola, kaže, vidjeli smo, kaže, da su ukrali kola, nismo znali da su tvoja, kaže, evo, promijenili smo staklo, napunili smo pun rezervoar goriva, evo vam ključevi. Ja pogledam moja kola, vratili mi kola. Mi ništa nismo plaćali. Ja idem iz Beograda za Novi Sad, idem na naplatnu rampu, stanem, pogledam, on, vaj. Nismo plaćali ništa. Ništa. To sam počeo pričati. U zgradi, otirač onaj, ja nisam više ni stavio, onda je 1.000.000 brojeva telefona. Kad je taj, kako si rekao da zove, taj kućni savjet. Da, predsjednik kućnog savjeta. Da, on je 3 put morao da kreći sve. I onda sam platio ja zadnja 2 puta da se kreći. Jer je sve bilo od brojeva, od crtanja, od ovoga. Onaj čitofonov. Interfon. Interfon, da. Izvini, ja stalno